Itura-inĩ rĩa Thayũ gĩcigo-inĩ mbuge kĩa Bahati nĩkuo bamĩrĩ makiria ma 500 itanyĩtwo kũgunĩka na tabarĩra ya ũtambia wa thitima ĩrĩa nĩ ya last mile, thirikari nene ĩkĩranĩra wĩheani wayo harĩ kũgacĩrithia wĩkĩri ũyũ bũrũri-inĩ. Serikali kuu inaongozwa na Mheshimiwa Rais Ruto iliweka katika bajeti kwa ajili ya kuunganisha stima katika hii kaunti ya Nakuru. Mwaka wa fedha tuliofunga mwezi wa Juni mwaka huu, pesa taslimu shilingi 2.5 billion. Na hiyo pesa ikitumika na imalizike itakuwa imeunganisha households au manyumba karibu 22,000. Tumekava 60%. Hiyo ingine 40%, waziri tusaidie. Matora maya maria ni hamwe na kwa Amos ward-inĩ ya Kabatini makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ ũhagũku wa ũgitĩri, aikari magĩtarĩria mwĩhoko wa thĩna ũyũ gũthira kumana na thitima ĩrĩa matambĩirio nĩ thirikari. Na thitima bado ni kũrehe ũhoro wa security. Tukuona mulika mwizi na nĩtũrakĩmũhoya gĩtwĩkĩre mulika mwizi. Sisi pande hii tumeshukuru wenyewe kwa hii shule yetu ilikuwa ndani ya kisa. Lakini saa hii tuko na mwangaza, hata watoto wetu wataanza kuingia ndani ya mashule kwa wengi. Nimekuwa mstari wa mbele kuambia vijana wafanye the technical courses and even funding them even in the office of our area MP. Wakati tunapowafund, si wanakuja huku kwetu kufungua vinyozi, si wanakuja katika hili eneo letu kufungua salons, si wanakuja hakika hata kufanya welding. Kwa hivyo tusipokuwa na stima wataweza kujiajiri kweli? Kwa hivyo siku ya leo tuko na furaha na pia tunashukurani. Mimi na waziri tutaweza kuambatana, ndio zile transformers ambazo hazifanyi kazi, ambazo zinahitaji maximization muweze kupata. Ngĩribotera Inooro TV kuma Bahati kaunti-inĩ ya Nakuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.